Walga'ee goonni baddaa walga'ee goonni godha sida bunnu boochisee nadii konanii gammada ol baanee gadi buunee akka jaldeessa tapha injifannoon akkasii qeerroo qoqabbeen sirba yoo qotan ganna qotu bajjii garagarjanii Absoomnana kamayo namni obiisani mormor milto abbayyaara deessi guute kunooti ka'eemira bubbuta dabaree namooti dabareen darbaan qabu ittaan himamma koo galma ga'uu Kayoko kesambasa kodako kesambasa kodako akagotani karana me akagotani ubitinde sawalke kuni korsamba wali do tudani dokuma kenya nu Dokuma kenya nuimumi Ayo garameti ayeti zinesu Jawar 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 Koti chaza galet surike dina sodachisu Silva ya golaba kanza wango ajefte Ani boa boa Ya bosudin kiya shekale ni chifte iti bulu fi male mundung galatare wajinsi ku fi male duk digaratare ganna bajaki sanan galana resodane adu safa sanan gati sabarwa channagne Tijuju falmane aragenya kuno sirabu tumi tata dini omji sadiro ichi sumbote waya inji bano kapso ke dini sisa Dokuma kenya olgae ni kulariti tay wai ni kulariti tay Koran dijai date bekarabat uji mordara date bekarabat male pireni date bekarabat ararge kilaya date bekarabat tarayu date bekarabat arsi jorgo date bekarabat Bekarabatu, 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 bekarabatu. Ambo ko jama matraya sidate. Bekarabatu, walla kidamiti moftarida. Ashama harka fuunee akkam jirtu. Oromoo magaalaa Kwaatar Dohaa jiraatan hundi keessan ani weellistuu Hawwii Zarraati. Imala koo xumuree magaalaa Dohaa hoteela Grand Regaalittiin argama. Boru guyyaa keessa sa'a 4 irratti wal argaan keenya hoteela Grand Regaalitti horaa bulaa.